kanumwa and fabric ene esiche bia nkoka ho na wanom eno so beboa atu ade abetna wo so na ekwan kro no na wote opetenkwa na odwendwen na ye okoda na wonam hospital etonro no ebeboa ma nyina so wate no twam a okọ suhum ayisa edisa eho ne nei omo ebutuo ombutuo eho no ombutuo ose opebiato a Kofodua IDS Herbal Shop ewo taxi rank hwa na Kofodua Zongo Jerome Herbal Shop area mama ewo All Nation Traffic Light Kofodua hwa Suhum Matisco Drugstore ewo Sumti Junction Opesa Drugstore eno so Suhum wa Akwape Mampo for Sinedu Drugstore ebe GCB bank no na Oda Credit Drugstore na Natwumasi Drugstore Precious Herbal Chemical Shop na Begroye Mami Dede Drugstore Bomadia for ne kire eye adwuma no omo head office ewo eye Aisa nankese Fraser 244 413 247 0248 152 nene Aisa kwaisi Krista Heba for eni kita ho na no ada na nyanti ese eye kwankwatia eye ne Eastern Regions of Chiefs ene wonom kwa ensem aye odi akoda wom no ho sem bi na aba ene ye pese ye ne empani edi onkita ho se ede na ekoso ewo eye kwankwatia ena no pai ente ene ne ye bo awuramu dindindin ne ene empani ekodi onkita ho ese ede ena ekoso ewo kwankwatia eno ene ekodi ho enkomo ene anopai ente bomodia ma ofiri no enna ha na yehwese ensabeka empani ni abisa se ede na omode kodan Regional House of Chiefs ya ehon emoebe so ne bae o se call chiefs expose Judicial Committee of Eastern Regional House of Chiefs on kwankwatia ruling ene ehon asem ebai the boy asemo ruling BMC call so no ama kwa obohine ono an oboni fahene waka asemo yebebum no soko ebedo masoko Okoman Radio. Baby, you know everything I do for you. You know everything I say for you. So come hold my belly, 'cause you my only belly. So come hold my belly, 'cause you my only belly. Okoman Radio. If you love me, alright, if you love me, come. Okoman Radio. Come hold my belly. Antebeno kasa ye boramu na ya konframamu na ya ne nananom akokasa abisa se anye bia no eden na aba kwatia sama wode kodan Regions of Chiefs Eastern Regions of Chiefs nana kisi wadum tua obuodum na kisi obuodum sachi otuso mienu tuwaseti yo nana kisi obuodum tuwaseti ya otuso mienu kwankwatia achame nana no pay unaso ya mwache mejoso nana po mo today ajana dumara ko yo nana wadaruma anopay
Kwankwa tia na na chiame hene ena no pai etia ye no kasa na no ada ene enya ntie se eye kwankwa tia hensam asori no na nanam de akodan eye Eastern Regional House of Chiefs enim se eko Cultural Council ene free ho ekopie Eastern Regional House of Chiefs ama emwoye no aba na emse emwoye ba no enye na eye abojo na obetimi de anantimu afri bra asemi free ase ni ba bia wadaroma abeduru yo me no be say ahensam so hini bi kone kreatia ye hini na to bi yadomo otoso nan kwankwati ahene okon ne kreati no abusua no fa amamre ne amane kwa so ade adesie enan ebre ye tu ahene si ahene omudo mo ba maako odesie odikan ye feri Kofi Asante of Italy nana adehia hini kwankwatia ni bi aketwa no omude ne bae si entoto na no ne be benya asembia tia no na hensam so ohwe no abusua ni yo odesie bia omune hwese no te no omude na bre ye si ahene tu ahene me metia me hene konti hene jase hene ene wirempe hene ena barimu hene so ka ho enipa ye fe si ahene tu ahene ewa hemfie ewo koma mu ha no na omude odesie Kofi Asante bre no ana ho asem eti adehia ne sa be form ade ekoye naka na wotwa me abe na to bi yadom ayi eti ayi ni duru ye no omo san de odesia fofa no Kofi Boama ebae se yentoto na no eti oba na continue ta se Kofi Boama ni obi anim no wo awuni mo no ni dini onipa ni na ye di na epie sane obi wona ho asem a obekire ama yetimi atu ho na mo se ye di ni bedise ye mfanini ye trase be donhwe ni atire ye nya sembia ntia odesie Kofi Boama eti konti hene ye se na ye kasakasa ye jase hene kwankwatia jase hene Kofi brefo ajekum esori ye se aka odesie ne ba ko ho ye nko fa ne meka ho ne ento aba ene sa ne jase hene asema wo ka de ebisi heda odesie de etuno so aba ana hensam so ye ento aba se eto aba lorry station kwa no ye eto aba yimperifo a ye electoral commissioner ekofa di paba eta hensam de ye ento aba edi konti ye se sa na tidi a ene ye mfa ne mpie ye benya ne ho asem a be don hwire ba ko ne fa obi a nya hwe antia no ye jase ka ne se aka odesie na na yaw agbado ewo hoti enko fa ne meka ne ento mo so aba ene ya mpre konti si enko prom da so obi benya asem bi atia no a ebo no na ekonomu ye besie no obi anya asem antia to de ne koma adehia hene se ne desie no boni bi ani no ho ade atia no papa konti hene bo ma hoam ene mpani ni bi adonte hene wirempe konkwatia efane na oseyan twobu asiako ene ohima ene mpani ni ahom ye de kotia empire so hene satem no na ehwa kire se begum hene ebise ne konkwatia hene wu kwutafo hene wu abia mo na be community no so wu ejine empire so hene ene ati begum hene ye de ne kotia no ama na empire so hene unity America ye ho si emfare kotia abele hene ampa yani tia me nyina kokodura bele hisia ohima abele hima woni fie kwan no pere ama ohima sie atia abele hima se ne desia ode na ebesi akwakotia da sibre enie ama oda na se waye bibia kika so ntem ekoduru wono a omusi da se hene da sibre atukwan na omo aka ye ho eja se hene ene rempe hene aba ho se ahini na yesiye no omo nti ase na de omo kan ye nti de omo be ye complete ene obi anu mo na ye bibia wie asase awie no ebe de na mo be ye complete nti esa ba ye ti ente na chame hene metie mu a na te se eye kwawu abenehima ono ne kwawu himia ena kwawu abenehine ono ne kwawu hine enyesa yes ono ne kwawu hine ena ode say impraso hine ena na act as benkum hine sabra na onini afari akọ akura anyesa pepe enti yebeka ne ya na te se jasine no de omkọ na da asibren tu kwan na oji company wie na momkọ ne no tu kwan anyesa sa pepe na omo katire ye na to aso asem ya me no kai ye pre
sana hene bena o ka se da se bre tu kwan no ye fra ne court on price be di adanse no o se da se bre tu kwan no wa bro san so e je se o de ne wo sie ye dana to aso etino o ka sana ye be ye tino da se bre e ma se ahensam no kasakasa ba so dia aka be na fu be nan na ye yikwati ahenti yenye ayeni wie ne mfa ohene bantra patam na ye ntutu kan ye yeni wie a ya asem o waka ye nyina ate ye ho ase aka ade ka na emu ami ayi ne jase hene ekoje court enwoma ese o de joyce e beto ahensi ni so ana ase ade ya kokoro be ne ye nyina ati ama ohene si ye ntintra ya tiatra wa koje joyce e bade ani enimu de wo so wadwe ati eti ye besoa na nabo ama na ye nya ne ho asem no eti ampani apa ye soa na asem kwati ahene ama ye soa no jase hene konkretia abusia pani jare o na ya wagbado na abusia pani akoko omokobo obi pass o meto na nabo ama ayi poto so me ensa ne dey o meto ne tuo ama ya tiri onipa no a o betu na nabo ama tuo no onipa no so no ye satam da sebre ne bodyguard a no wona himfi ewo eya bene asem na wokan da sebre wa bene ko hene e bodyguard na ba de na mini nipanim me se na me wo continue fie se me wa bonte a ega kwanti be kuno ezo be tu obi tu na ka mo de mre hye mo sam emra emfa ne kwam na nato aso entino ya tinye kuno na ya hensem no ya to aso ama ne ya adwuma we na be hine be ba mu se ye kura no ya pre me ni continue adi jase hine rempe hine akogina fa aye nyina ye prese we isi me pemede na so ka mi hu ye o hine ye nya no ho asamre ye nimu de nti a wo ko hine ba mu se sa na tidi a ye nkosi bari bo hine ne me pe o hine ema ne ko ase anti ase ne ase ye beto na to bi ya dom no o se abusia na di ye bari bo hine no o mo so mo free asante atem agogoma hine ene na busia fo no ejo mo ko ye no se o manada hie mehwe no mpeso etimi bebi ade 2003 nan kwankwati ahine se abusiare de akonwara beto almost 25 years so mo mpebiem na so no mo se yesi emesi ama yesi empre kasakasa mu no eye adua mo kontinue pe kwankwati akontinue se da sebrese on se no amani si bari mo hine continue toto na no na so mo si continue e fe ne dana wa ma ne nezo ba no abi mo continue ji no dwan ene nsam sika ese wa fe na wa ma na no na ye ani han na adwuma aye na odura painting aye adu mo continue okay aji konkretia continue dwan ensam sika so wa fe na wa ma eti ye si bari mo hiwie no but we hear so continues na konya to be about what dia konya no apo ni konya dam ni yesi na konya ba na de ne tubekoka eti continue agira oni ye oni kwabia mo continue anoso esi but we hear we na o yesi am fa nkochia da sebre opani nyame animu ne no kware wo ka ya hwe yati yeduru wo pepepa da sebre sese ne ye de bari mu hini abade a yensi ne hene ma no ana de ye ne se ba se bia so mo wo ka de yesi hia bene yesi no kwatia na de ababene na nya bene ne be si hene yensi hene ma no ono da se bre te konwam si na na yaw ene ye nkoto no so aba bo ama no a ya wie bibia so ano pe no kwa on pe de ni bia ka na bia mo ye abene kontinu se da bi owu de nti ase yi bo ama fim ejo mo ti ase ama ahemfo be ye bienu yenti bi mpani sam da se ye ahemfo bienu agya ho se ye to mo so aba yi konkwati anko ene ebi omudi bi abedi yen akofa yen sem ya beto hoyi entino ye koto aba sa na bari mu hene ne de no ono ma hene ne konkwati agya ase he ene wrempe hene ene ebusia nkaye no mo pese mo de abitifi ni na ya wagbado ba bedi ade no sa no mo prepare bari mu hene si wo se obeto aba ma mo jampa ye koto aba na koye 2-1 na ye wo ho aye to aba bi na enkwatiafo
Not 2-1 no, 2-1 against and for say against Nana Boama Yipe. The young Fanoma, Sientona, no young Yanavina, Wabadono, young Fanema, young Fanema, Quetia, Sientona, or no, Rini. And I didn't hear Quetia, sorry, I say. Nana, Royal Body did crowd. Men Fanema, see him to him, Ewan Quetia. Now, how you body did everyone, or see a year see him, Mano. Ampa, ya to abano, ekoye so no na rini. Ani nkwati amanji bu ewo se si bu amana ye si ne hia omu nyina ni mo ha no. Ya koto aba benedi a ye beba kurimu abehwe. Opani na ye asam ketoa. Enfie mi enteni ana enfie sane fa ko na ye no. Kweji bu etututuo ne niema ana ni pentimi na anadwo. Meme kura no onipa bi a ya udwane pa okra na me kura me dam praso ne enkoko kosi se yehu se yenya kwa adwenkrom hu se kwase abuo na mo pese mo bu yen ebise die di kai kasa ni nyemu no ne abene ehni ba ko ye pe no that ya sehne ene abusia pani dwane abefra me wa bitifi se omo ma me 2 billion na me nyimra nkwati ampanifo no ne amfa konwa no ma na na ya wagbado ene me sa na nyamo na mode bo amabae na mo kwe amosa kaseme magiska dia me hu si eto konwa da ezima tia me nyina konwa na me bedi no me mabusi anto ama me gada na sase etini ehu se sase ka no ene ni na mu a this year odi kai ba ya de ya nkase nkofo from ye be ka me nto so aba mienu no beka fifi ne ba ko so akachira nkoto so nan ono so obi anka so yenko frɛ no beka ho no pani ana system a ewie to wonu mi se ahinsie ba sa kitikiti ne ne ma ba no enkwatiam pani a eka na adwamra ne wo kɔ ne krati ene mpani ni bi Mr. Wadi and Munim Penifo Koma bi Koma in was say, almost Sereno, Basano Pesi Banquetian, Omompe. O my, Sisu Nebei, Estina Lupi say, Omo or the boy, Omoqua, almost for the Nana Badona said, them a BA Pono, and it's almost say, Omon in Nogo City, na Ahilia, a blue senior, money changing hands, na it is everywhere. Okay, and then you may want. Ojise onu ba be pebe na konwa na gino no obi edi ka be tue skada da no mo je de che ono de edema no enti no ono de oba mu no onu sa konwa de ye diska na eye na cha me hene wadaruma ensema wo kan modu unim ne ugina ensema wo kan ho ugina so bi gina so de makani gina o court me nsemati nana ko anim pim ko anim me komanim ni aje onu ska pe ya sade konwa vanti na adwe si ye to konwa eti o kase e che mo sanu panifo no bufu ye eti o mo ba ye ma ye de na nabo ma yi report to so me nsa ye de ne ya sa ma mre nyina mo de ne to kokka akonya ye de ne to kokka akonya wi e wa himfi akromu nyina gipu a ye gi ani no ana jase ne mo koji court paper e ye mprai so e ba ye o mo de court paper no ba no na sa fe da so be ko ye yi panel e zo no de be to yi panel me ko di asem ko nkwati asa aka hene Nana kuntu seti enkamihene nana odahene okowudahene omo betra asemi so enfie miensa ne fa ahwehwe mu no omo de amamre to ne kwamu se kwan ye fa so sibu ama ayipehene no pepepepe bibia ni wa esisa omu enfie miensa ne fa ebu yebem ana ni pensa fa asemi de ko kofodua Omriko go phobia no kasa ni nyam ko ma hine tamwa obome hine ko ma hine tie adwemu si watu bome hine no o kan no ho pise sesei eye ko phobia de ono eye vice chairman e ko phobia secretary ni ono na ho o tibiomo be ne kan se asem bia fi ha ko phobia na de ono pese eye no sa na ebe yama no ejampa ko phobia ma ko chinchimi yensa ese abato de esi ne he kan de omo nyintum na abato na ekoto abede no eno no mo agi atum to omo de omo bu abam e de amma de ekoto no so abede no ena court so nya ba ko e ho na yesu ye gina ho ye api ya de kokumase empire se 3 panel kofobia 3 panel kumase 5 panel o ko no obo anto ye mo a
utimi call Supreme Court e ho 7 panel 7 panel ho antowa utimi call review e 9 panel ekile se na nabo ama report so me yesa kwankwati ahina make say wa ya p amare asem no kokumase na se yebuo wasem na se wonte won aso ya p a de yebuo adada no e topom ame yakokohwe de we yanim no ka de se na kwankwati ahine bo ama report so me yesa ne manfo nyina pe no ne fa amamre ne amane yakwa so si ne hene no o ye kwankwati ahine prekope ati ye bia ni ho onu na edi ne hene ti de kumasi be decide amaye no ye kuma to ye mo a anto ye mo ye ko yanim ko si review ba no mo se na nabo ama CD a na ye hunu bi Nana maybe sir say nana what me ka hello nana ba what me ka to kana na me bisa say am say na wajira di na me bisa so go say tie Ethiopia nana ebisa say free amamre ne amane konfo wo mamamre nko asante for amamre nko na say wakanfo amamre a edidi dwuma wadaro mo chire mu kakra akanfo amamre nyina ye ba amamre nyina fresante amamre nyina fresante ye ni big different akan reya Okoman hina waba sesei no eso no de abato ne edigi hene eye huru bi yantibi mpanisem da biere da ebi sida na ye be bisa nana nifa hene nana obu ajan ye bo for obu ajan na kwa nifa hene no bo hene akasa se sa emuaya na sa ruling a omde bae de ebe ma basabasa yasi ebe ma oman yi kura no national security ho be ba nsem oman bambo ne anu be ba nsem nana oji tum sei meji na sem tu preko pese se sa de no no na ye mfa ye ho adwen ewa benehina watena dwemu akape tamam osi otu bom ehina no na sem o kape ya mfa ye ho adwen ne ye api de koye ene ba kromu ne ye wa himfie no mo ye somo ba e ka betimi di mojane ne ma sem aba na research ye ni sem mra ye ntutu na tudino ya api e de kokuma ama ne ya sebo a pane ni bi eru nyina ya te ye ho asese ye sa akosha sem na se e wo kumasi na the omode ba kofobia ne de nyame ni nipa mom e say yeti asi yentesi ya de abato yi hini ba biada ana abato so ba mu a me di ka che o se lorry station kura no ye to aba ye kofe electoral commissioner ana oba be hweso me wo court no bi bisa be se na na tia me hini uni mo de wano ye de unyansa nyina ye ka wo so uni bi na ba ne se na wo koto aba ni bi abrekon mu si ento aba ama me tie mu se ye ka bia se abato ye mfa nyi hene enti ko yi ne se tia tia ye ento aba de a me kokoto aba ni bi ama ko man o chiman asanteman ene Ghana man nyina hu ohene ko a ye nya no ko wa beni enti na ti se ne wu kan de anka munya na bo amayiripa nanka esi ahene ne ato ahene fo ne ho asem bia na ka se mo pim ko manim anka ne so bia ba mu biem enya ne sa pepe oman ne de nyawo na usu obi hene ma no na mabisa se ne wo kana mamra ne amane ye wo paramount de ne ho esensen kwatia eye ohene a oyesa na ahene nti anka mo paw no yi no se kwatia ahene wi a mod na komani wura kochia ne se kwatia ahene yayi nie na prekope ono agina tum na anka obe ne sa na ahene enya sa pepe na hona oyesa musi hene wona himfie ho etu chiemu a ahimfie ne mu ye ne kwatia ahimfie ne ono bogu yesa mu nto aba ne bi wono ahimfie na mu fanyi hene pepe na mo abri watia ene mo mpani nyina ka kire wo kwatia ho yes yanti mpani se mo da eka wo ko wo ben enko na ama bi etina obu agana eka se de wo ye no opese odi mo jesam ena o hawo ne ba betu concrete ya na ya hwe se ye yi obi disia ade hia hene de ne koma empani na asia hene fo posoposo no na omo bi o maka na ya no a okay anya bia na mo ne na de asia de no ba bia atoto na no pen ye ni nsia ba bia da enya de hia kire kwampo we ohim anu ohim anwuye ohim atiase enti ohim na ka ne ye hene ho abusia ni kosia yi onipa ni wia ohim na ka ne ye hene ho na ohim na leader esi enkonwa ye tesono ye wo motherland ye ni fatherland enti ohim na de onipa ne ba yes ye de ohim na de ne ba pepepe oni na de hia hene na na ye wo godo no de omo mfa ne ma ye ni mu kwatia abene hene na asa ne ho se ono wo na ya wabodo ntino watua ne sika nkwatia se o pako nwa na didi a
yɛnto no so ɔba bede na ɔmfa no bɛdi adeɛ ma yɛ enti nana asema wo kana te sɛ abɛhwɛ me kura nana yɛ agbado no deɛ na mo ne nhyia kɔ atia ne mmom no mpanin bi na ne kɔ amahene wa bene no yi ne kyerɛ sɛ ɔna hyɛ me hɛ ɔno nie saa na kɔyɛ mpanin no kɔ ɔmanhene nkyɛn no ɛyɛ nkwatia mpanin a emu adansefoɔ nyinaa wɔ hɔ Kofi Nkrumah asante ɛka ho ɛyɛ honorable Fulani ɔde ne hyɛ ne dan mu yi ne pie yɛ sɛ wei na mepɛ sɛ me ma ne bɛdi adeɛ wɔ nkwatia wakɔ university awie me ne kɔ school Peters wote yɛ mɛtɛ ɔtɔn no akyerɛ ɔmo na ɔsan ka twi atoɔ sɛ ahenni eduru saa mmerɛ yi a money changing hands and it is everywhere na num asɛ wɔka kyerɛ ɔmo no eti ɔmo baa ne yɛ bufuo a ɔto aba yi ne nyinaa yɛntumi ansoa ne kurom ada eti ɔmo yɛ attempt a kasa ne ɔmaa ne bodyguard bɛtutuo wɔ ha no ɛka na nkwatia yɛ mpa ne bebree na ɔda fiase de ɔbɛwu nso awu nana entirese no yɛbɛka ne yi a nana yɛ agbado no anya bia mo ne n'ahyia ɛwɔ sɛn ho free set nana kɔto no so aba bende ma mo ne adena anya bia waba manim na mo mfa sɛ monim ne kura monim no ebesi nɛ yɛnim no yɛnim ne sia court wabɛgye asɛm no na edi na nkurɔfoɔ no edi n'akyi ne deɛ ɔmo deɛ ɛka kasa ɛka mpraa so a yɛni afikora wɔ alaka mu sɛ onipa bi a woyɛ adeɛ anya a wankasa wo tibu abu fɔ woyɛ adeɛ bi n'anya a kasa kora wo kasa kora yɛ dɛm ma wo eti ɛdɔm ɔno na ɛbɛgyina asɛm no ɛbaa mu ɛsɛ ɔno na asɛm no fa ne ho eti na ɔne agyina mu kyɛ me ame no kasa yi obisa me nsɛm a alaka mu na maako bɛyɛ aduonu ne akyire ama bia mi yi na no eti sɛ na me gyina no kware so ne deɛ meka so deɛ meka kyerɛ wo nyinaa menim meka sɛ ɔmo afrɛ me sɛ ɔmbɛma me 2 billion asa ka ne ka kyerɛ me sɛ yɛha yɛtwa dwan yi wo ka asɛm to obi sɛ ɔde wobɛkɔ court ɛne mesi nyankopɔn a meda no ase sɛ ɛyɛ n'abusua pani gyane all this ka na ɛbɛfrɛ me no ɔfa danseni ka ɔno ho a na meme deɛ danseni nka me ho ne danseni ne dade ase hena bende eti mi kaa se me nyi sika no dade ase hena bende ebegya me kwa so mebegya me kwa me ne wo nsae ɔka kyerɛ me se kyea me hene wobɛnyi akyɛ sɛ wanyi saa to bi na bende ade a kasika wɔ ntwa mu da me de asɛm ka ɔkɔ nana mefa ne sɛ abranteɛ nana ya obu ne din anya bia kwatia munim no okro no mu obu wa so tu so wɔ hɔ onyi okɔ sukuu ne nana munim no kro no mu yɛnim ne bibia okro bia mu bebedi ade 2003 na kwatia ahene ne yewu ne yire wu na kwatia ahene asefa ama ne yire na anu ya bewu ama ɔno ankasa wu ɛnyɛ konye pere anka menhu no kro mu ada menim no da me papa fa bitimi woni yɛtete me ma menyi menim no da ezo sɛ agbado ne papa yɛ dangbeni etuano no ɔka kɔ ne papa sa memi deɛ meka se menim no ka konya pere a menim no da na kwatia so wotumi bisa nipa na ya na anum a ɔmbɛka sɛ yɛhyia na yi ase anaa wabɛɛ bibi a ebi nsi da enhwɛ nana bo ama yiri post akonya so anya bia kwatia man ne modern bo ne modern bo te sɛ okro ne mu munim no na munim no kro ne kyekere kan bibi kwa na ho yɛhwɛ sɛ ɔno deɛ munim na bo ama yiri post ko be nsa ne maame ne papa nyina afiri kwatia na busua nyina da yɛfrɛ busua bi onua gye mu busua ɛwɔ kwatia dwanachi na bo ama sida wɔ kwatia ɔtɔn ro ɔkashi so what did be a friend Kosam enterprise yo na naboama akwatia fo ni mu no pa emwo bi a sɛ kuro yɛ de boa ne kyekere no na naboama ayɛ hu bi pa akwatia ma de enne sɛ wo ba krom ha de ntia wo bo nyina ka sa asɛm no wo ba krom ha metimi aka kyerɛ sɛ 95% ɛyɛ krom no a omu pekure yi edie omu nyina pɛ na naboama asɛm na adu pɛ kogu omu tia bu ne foi wo be ka se finka be gu anim wa na nya asɛm ketwa etu oye kroba mapɔ na meme na neto bi ya dom a me bedi ne tia me hini 2003 no akaka kama na kɔ ne church o ka kyerɛ me sɛ ye fɛ na buama no ne na bi kwasi buo omu fie wɔ nipa mienu adi na konwa kɛseɛ ne pɛn na neto bi ya dom ka kyerɛ me na na yɛ me sɛ opani ka asɛm bi kyerɛ na ɛnyɛ da mfa ho o ka kyerɛ me impressa ma mi ko bisa konti sɛ ɔno so waka kyerɛ de saa eti
Oyobia, but Yahina Kratias and the Busiano, or my yay, Ben was a Chamina, Okoman and Mambremua, or he in the Penny Chamine, or my Mitty says Busiano, and depending on from what they didn't to sleep. Ɛne na MC ababo de ade ne de achi na babia bekosi bia no yam yatiefo asonsi wo ho na wadaroma wo de mu nkyeremu aboy enti anapai ye beda asene obre ene wadaje Beto me damase na mesrem patia fo mba nyina se patia boni bia ni ha ohaw bia ni ha eya so benku ayi semu enti no obi a oba bi no omra na boni bia ni ana na bo ma yipe no waye api ni ahe mfatiti nkonwa siri nyina bebre wansam okoto a yenya ni wie enti boni bia ni ha obi betutu futuro gu nkofo ni se basabasa nkwatia oboa eye consider ye we animi na bo ma yipe ni mpani e badwi kwe wa ya fase kese ama kromai a enimu se yenya ye hero ababeboa enti kwatia boni bia ni ha Anacha mehene anapai ye beda wase ne obre no wadaje me da wase pa anapai nana kisi obuadum toa sechi ya wotoso mienu hade beka toso abien enyeza onne kwankwatia achame hene ya anapai wabo enchiremu ewo kwatia hensem no D-boy aja somno nyamadi achire aye hu isi ya unze ocheche mu se news si ayi nana no okọ krechi no ebo omunka se obi nipa mienu adi sa akonwa ne pe efri na anije sense papa o kana se odi akonwa over 40 years yeah nana Corey friend na omo esa we no of I think say odi akonwa over 40 years nana to be yadom enti say ohwe bra onu di akonwa ne cheye na okase bibedi ya yakonwa onumadi odi a omdiche enti yaka kosi se ne yakoba ye die na unim candidate na bra oba ne the boy na shemi dem ho just am take side as a me interest about 2 billion bi kwa ba betwam na je se ebia the car come money adele yesi mini ho ewie me shaba so money change hands money change hands that is episode ye ma when mu 2 billion so mo nkocha ene na ho nko ade no me say me asobafo no cry there me try say me ka in terms say me try yes mbe na me say akura prim na manso ha ye also ebi wo ho me work no ha ho me bom ma chim sene it say me mo me bom chim mo ko bi ja ba ya ma say aba pepes mo ane aba pepes me kwatiafo bi wo ha kwafo bi wo ha na o de say enkran so eti e jibu ho na onu so ahunu niam ekoso kwatia na ni potam enti ni nyina no eye nia eboa ama aya no kwasem sisi ayri o wiase yebesi hine a yesi hine a yempani o connection ne o sika ote kosam enye small pharmacy o enti no wo mo hwe na wo ma nkwankwata mo bi a ebewi eche na ebu akam se kosam pa na adidi na to no se ne o hwe se ne na chechire nsemu no dia na je se nana makosi o hine a is the rightful person enti wo mo hwe na omfa ni adidie ni wono no emfa ni mi kwade ni em waka class utie the second one utie di na dan so a na wo hwade ya na se papa ye dangbe ni se ni akwa ufo adidie se die enade ana se je edi ejade oh enti se edi enade dia na you say a different story and edi ejade so it will be a different story so what you say na se see ya 2 billion ekukomu na money exchange hands yi esi anana umedi ade mpo na oma bra bi na umedi ade ne dia ene ebeye hu the one you see I think say edu babia amamre ene amane so hu na nananom de ye omadwuma so hu bajampacho ko mudi enade na ejade ko fo edi enade entina wofa wofa de edi wofa de enti eko na wofa ye wo ma menua barima edi wofa de na nkranfo ne dangbe ni parimi su di ejade enti we abrante na ya no mo kana se menje se o double advantage okona papa ho odi ejade na oba hanso odinje se ono advantage but oba fie oba contribute enu sana me bisa se anyebia omunim na number 1 and number 2
se obu ho watena potam wanyi wo ho okosuku wo ho ebi kura wanko school no ko achichi na oti achichi a obetimi aba krono aforebo ne enema hodo no ne ade nti ye bompa se aba pepesimi die na enya de abro meka say wo under closet ne pepemu in the say judgment na ba na pepes afa chronicle ne ada about 5 papers na ne nyina aba wono mafa ye cheye enya na cha me hene a wagba enchiremu yenya ya anka ebeba pinisi ebenya na na ho no so side na anka omo so etimi de oso mo enchiremu amase na omo so ejina bresity san se ekoko to de ebedi achire ne court be kan chese akwa omo nti ase ndo mo ko appeal ti ebedi achire na ya hwese ne meka se bibia na me wo no wa no akwanya bae ma ye bomu nchiremu afa no nyina de omo nchiremu emaye na omo pima kwani ma koduru regional house of chiefs okase ko kumasi a na say na national house of chiefs kanene wododo wa ha na free hako kumasi na no na omakoji nchiremu national na say free traditional council na mwantem ho ase a akwanya wase mutimi ko regional mu free region so akwanya wase mutimi eko national mu free national na mwantem ase a utimi ko supreme court na appeal sa commission nyina kita powers of a court no obeka bia no judicial committee ni kasa etesene court akasa pepepe nti ye bompo ye se ni nyina mu no ye die asomdwe ene prepare ye ebetimi akoso na omanfo no so atimi anya womu ehene a ose fata womu se na esi fata enti ye de enti hene ena ye ntu hene esi hene a ye den ye somo no so ho enti ye bompo ye se bibia betimi na jamo se nansen ahensem no mentemi ho ase no doso dodo won se kanena no mu de sebio ka fra mo fa chemi efie nyansa ne amamre ne amane na say no suku ebeka won na say kra enfo no dodo na ye akrachifo ne ade no esi wakra ba ko se me kenkan ye na esi etutu de ko etire kakra be so mempene enti wo senka on ko suku ne nya akrachifo mu di ahene ne ade a anka umtimi de amamre no ekoni mu mo na say suku nyansa no ebe bebire ya na mama so ne ne ma ahoro ne ade unse ba ku bia na eda ho sisi ya na ye kan ono se na obafie afi ade ne bedu so no yese onka no so ke se mese men kan de a ada no bia ye ba no man 40,000 mumfa 40,000 nemra e ko wi akire na so hene ba ku na age 40,000 no ai ye bon pa se da ma bia no aban so national security behwe na ne me bo ma se we kwa se ya iti ye yenya kwa state book kwa state book wow. Is ya omo pound ma ne akoba ne se sa ne me nyina ne ma omo acho tintim ya akọ Ghana publishing se ne o magazette ti no da ho a na o se bibi o me bedding enti utim se Ghana 65 years pancho kwa foro Ghana mo ka ho ana papa na mo hwa mo ne ma no wo hin papa tesa ni nyina kosi se ye behwe na ankasa de 65 years die amamre ni amane ni ahensem de ekaye ho ne na etie enti nkese ba na no nkasa gazette ni ma nyina no state book ni nyina no ya oman bia akwapim state book kwa state book asante state book asante state book agogo state book na kana nyina ho a ebebo na so better late than never enti ebe fa no sa Ladies and gentlemen, this is another one from the Okoman Radio 97.1. It's my man of Bianco. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Radio.
right, so to be fun-filled comes 16th of April 2022 at the Plush Richness Hotel. It's on the Rich concert. Rachel Amponsah, fully backed by the Jazz Kings Band. Hey. So Amponsah will be performing live on that very day, 17th. Is it 16th, right? Let's speak English. Yeah, continentally. Yeah. So comes 16th of April 2022, Amponsah will be performing live in a concert dubbed Easter on the Rich at the Plush East Richness Hotel in at Adukrom. Yeah. Are you attending that program? Yeah, I'm coming. I'm coming to Sasagri. You are coming to what? The place is called Sasagri. Why do you call Sasagri? Yeah, the man who and the dinner no. The owner of the place. Yes, the area. The area. Like this place called Amanfo. Yeah. So that's the area, and the name of the area. Yeah, it's called Sasagri. Yes. In Adukrom. Yeah, the rich man. He died like 4 years now. Okay. Yeah. Okay. So the building they give for the accreditation, the old one. Yes. Oh. Yeah. So the opposite there is the richness, Prash. Okay. Good. Plush. Yes, Prash. Oh. So who are you coming to the program? Who attend the program with? Yeah. Like many people. Your wife? Yes, like my wife. I know no dance. But your wife, I hear she's a very good dancer. Yeah. But very fun-loving it's not lady. this one. It's not the current one. The old one. You are the old wife? No. The dance. Oh, she can dance the old time. Yeah, like the modern dance. Like Shuperu, and yeah, that's why she can do it. But with the current one, she's not good at it. No, she's not. But she can learn. You can take her through the tutorials. Me, I don't know how to dance. Okay, like, get a dance instructor to teach her. Okay, I'll do that. Okay. You're not telling me, so I'll do it. Okay. You're my so boss. at least you and your wife, you can. Yeah, and some 2 girls. Which 2 girls? Atichaba. Who's Atichaba, he cook food for you, the Bengura. You want to bring her too? Yes. Why is she your wife? No, she's no husband. He's free. She's free. Yeah. So why do you want to bring her? For entertainment. For entertainment. Yeah. And which other lady? And one lady at my church village. What's the name? Janet. Why do you want to bring Janet? Oh, it will husband. It's not correct. Oh my goodness. So from Amponsah Addi Beba, me call line so na ye Kelvin Amponsah Addi kita. Me no ka say omo ewo okwapeman ho na ose ade okwase akufoto so abiesa eye okwapehene the foundation okwa foundation any akosua take foundation onomo eye donation e dey ama sports coordinate sports friend directorate no entiemisa emu asem Kelvin otianka eye mo akwaba Kevin otianka emu akwaba nana Kwame otianka emu akwaba. Hello Kwame emu akwaba. Chamu ba cho teminka. Yetu kwa emu akwaba. Chamu mejo so na no pay. Na sene oni mu ya be pie mu awaye Okwapeman Senior High School. Our go for maswa enenom Ekwapem not zonal sports competition. And so no course wa ha na anejua no athletics ana ene penifo ahye se emra so ewa Ekwapem kwada na afin so no football no etimi ato aso na chairman ne titiri nti a etimi be pie mu ha no se penifo ene no omofi the office of Okwapehene akache enso etimi be pie mu ewa ha donation chenchirinchi omoba be na afin so no omotimi area support jumedia eno so ekoso ewa ha sei na wohwe items ana se ni omo de ba na mehu trophies footballs justice any medals any issue and also can one de ba na fin so metumi e de aboa Ekwapem not zonal sports competition no na penifo be du no afin no mu ni organizers no and as the municipal organizers of sports competition e course wa no edi nkomo ba ko mienum na fin so no ni amano metumi e de ashomusa Paransa na mene penyi baako a ono so no eja o campaign fo ani no omo de dwumadi no eba so ha no etime di nkomo ono municipal sports department ono do ma no enso ewa na jamu yene na etime di nkomo cho ma mi bisao memo akwa ban fam Okoman 97.1 yo ambacho udin any position akura we from Thomas Ado. Me na me municipal sports
secretary equipping of municipal abajana jumadi ben ana mudi ne pote ewa and then jumadia yedi ne sunkoka every year biano aka ye organize sports for basic schools under 15 na another it is that His Royal Majesty Sabayo the CFC the basic school sport 2022 aha eti ente nyama papa fa umu wa ho nyama Sabayo ankasa adonesi onene manfo on adonesi a wo pese wo de boa municipal sports adwuma na yewa Kwame mo betwe mo kakra e ma feedback pa esro mo position mo huye okay chamo ba cho se mo ye okay you know ma mi sao the items we aba then ayenya ye share ni se mo de sa niama ya mo de abai mo de bedi in fact me many jebebe e wo niama Osade yo e de abai because after the COVID, no, we should equipment no fire. Any man say, young football, young justice, and then yama be brave already sports. They call yama company around home. It's another. Yama say so. One about and there I to say. The bomb price say bit me a use to na man. They develop talents. Ewo enkwalana ye ehwe won no. The office of Okoman ni editor ni amaya bayi wo hwe nim say ankura adwuma ku bi nso di bi beba or they be support the energy medim. Yeah, in fact we go actually planning before say about the programming. There are church proposals so many individuals any organization I expect to say all over the boy ewo okwanso nko so kwa na emze Osade His Royal Majesty any few individuals offer insua nyamensa any Kosa eyes Okoman Amponsah Addi JDK on so ton higher roads na de nba ye ko sanko fo we nyina ho won atumi aba be ye moa kakra na ye can say we will also appeal to other benevolent and individuals other organizations so one bra no one so yan asen sports send ebe ibe tumi ama ekwapem of municipality yen sports no etumi adimu na ya da sonko bibia mu ha and kwakwa mu no yema wakọ na den na abeka che eti wo Okoman 97.1 so o final word any in office of Okoman ni niama wo dia be den na abeka che em say the edikan ye beda Okoman hene His Royal Majesty Osade Kwesi Ekufu the third ye beda na sebebre em say ye ba say ye call for appeal no ye call in one ten and down kra the woman yet say Okoman is into sports and education. It is the effort education who they to Okoman anymore bearing ade. Now, to our surprise, why you come my abroso? It's that on a team na sebebre. You don't have sebebre pa. You him say anytime you be bow now so say you hear bibi sa no. Na da Roma. Obe boy en kwan so nko so say. Send e be able to me ama Okoman so afa ne to mapa. Efra obia so kan bia wadom yen bia so yese Nyankopon sha bibia o ye bia no Nyankopon to nsu kwa enwu so na ye bia aye promprom send e bia ye ba wona so aye betumi anya bibia eye fese na de aboa Okoman ye da mu nyina ase sida sa no ko ne di ko entino chamo secretary at the municipal sports department and another thing so no any din komo no so no etimi acheche mu items aba na te no ma ni feed office of the Okoman aba won so send no ma so ma fa na fi so juma bia mo de bedi no ono so aboye mu che won activities ni de course me buy me won ma 200 meters etimi akos fa che won me sha na makai makai ni awe bi de park so ba che mo de mo unfortunate thing is say over share picture omo tusu America no mo yes sports no so ajamo enye ti betre tenene no the office of Okoman so na timi etu anamonde items kaka na ti nyama kaka ba beboa no akotumi boa afin so ne MP oni DC ana MC yedi nkomo na afin so na picture no yetimbe ye ni ya I think say be improve your sports na and also no
yet to me, but the moment Saka, the special aid, and I say field, Edinburgh, a Yokapini, our Mitchell Ben Afisoro, meaning they didn't come up back from you know. What Koso? Okay. Yamo Kwame Amponsah 97 also. Yeah, you're my hand, I'm about to wrong, and what you're watching you, yes. The film where you made the bang and they move it. Well, it's in a very high, you know. About 3 weeks, let's see the North Municipal Directions there, no matter year. You may be for it's a zonal competition. You know, one more the letter where campaign say woman here and one papa. You know, yes, so you to run among and yane a campaign my way. You know, it won't come into an by the 50 packs of sachet water, and there is 72 jerseys. There is 10 trophies. There is 60 medals. 25 balls. I had a couple of minutes to go to the be almost much in the amount of land. Did you do my beginning and ever consider that? Okapini dance is a penny, and I want him so Okapini there, be very for last some schools, some there, and I come so into a year. I don't want any other for Mano, any amount. Why by then the first time I want my sports since the 2019 COVID by you know. Sports in Yagabia is happening in the schools. It is the first sports about so won't happen so anything that has to do with children education school there, you know, or he's involved in it. So I want him to say within the birthday, your position near my school for books and every prayer my school travel look up a man in you know. This is our first time I think offer Ghana a sports event, you know. This is the first time we have been invited and we have to participate. Well, should feature activities that goes where let's say Zanka, ask for more. Thank you, at least. Why did you catch up? I dare me, who you know, I dare me catching you. When you actually bit to me, I dare found because we have saying, I can see it to me a green grass now higher. Come on, and yes, I'm collaborating to me. Come on, put some money. I just say, but they be near green grass. But this is the fena. Mama be who? If the fena be near report, you have come my yura. Me actually bit to me. I have found in fear AD and in my area. That's only you. That's the way. You know, Tamu, the special assistant to campaign and another pain, you know, which may train and carry Tamu. I think the activities on the corner, but I chance, you know, and so no, at me about. Now, I think so if I would on and certainly about the unbothered review occasion, and we say a director, Ghana Education Service, a North Municipal Assembly, on also our Hanoma, on also Buama, Medina Costo, now, Jamuesha, Mitima Beno, after so on also, Yanino, at me, Edding, more Bakumino, Ediafa, and Jumedino, and the Jamu, who was and service marker, a director. On a Ghana Education Service, I was North Municipal Assembly. Now, on also no, let me need from the Jamu. Now, you make it a few that the Shase and the Bayfova Ababois. Now, feature it is our grow ahead, and also much me. I now the Vivian, so no, that's my problem. The Jamu, that's what happens, you know, any director of my Ghana Education Service, North, and so no, let me make it come up. I mean, I'm a Kwame Amponsah Addi. That's it. So the guy, every more body now to position Ghana Education Service. You're from Elizabeth Koko Amano. Then I'm a municipal director of education. If you're criminal. Then I do be few Kwame. I needed that, and sports, zonal sports. My free. All over the municipality. I bet you have ever to bobo chess somebody are going in near the or more. You better select no more sign alcohol now. And
any passport. Yeah, video grow any more team at the college. To media and I said in Yama hold the above support energy media air course. Then I'll back at the Alpha energy media. No man, me who know. Me pesa anka omo hand here for ceremony no nanka, but wow shot trophies, football, medals, any ensure who jerseys. The name they say Coca-Cola say it means no more baby show. This is the first time a BSc war a crapping of her. And the other day, you know the papa. Yes, answer the Asidaka see Emma or my hene say or what education hundo. Na what to time and way. Eddie, I share crapping in a new. And then I suppose you don't say what shall we ask no. That put for the day already know what teacher books. Ama me school mo frana dada. Wa man konya kese ogusu ye. Yaso eni aje. Na ye best rade empire bo ahwodin nyansa. Onfa ne nyina ndomo no na ontumi enye mo ma afiafem of municipal education. Edana super. Yes, and our record. Visa is that is a good evening at your penny. After you to discover talent, our year equipment. Oh, share a year agrofama you do Saguria. Service, I say, shouldn't try Ghana Education Service, Okoman Penny, Adom, equipment naughty. And then, oh, you have found one MC, any MP, then I'm more Yadiafa, the pitch you. As you manage the Kakanka, me buy ye. Me hope pass no so na say me yam crash shime but also almost effort do grass me no say to go so a e be fifini ya manage ashwe ama I improve surface no na senior ya MP park na what to no that is kwambe mo na ofe hansoma ya kakranka no so improvement baba na enya more stand na chese anka agro no bi ekoso ha na bi nso koso tutu na enya very good pass menim say that is Ghana Football Association proper say odichima wo ha na ka enya good pass ya de be enti menim say mempanyin for ndio mutu anamo na bibia na eboko yes, yeah, the Kakra. Then a bear and so that is park and also a bear. And see, Yada wants to say, Moho, I go so ye. School placement, BC, I won't say, no, at the same time, Uncle Dano, or Marshall, go to school, and I feel no placement, no, I want to say everything. Na your fourth na ya da ya kase obia wonya admission no on report to school placement no obinya na first choice obi wo ho wonya na first choice but the second obinya third obi say nya bi wa wonya ba bia no obi self placement computer no ma ho kwan ma wa wo chusu school no enye ma space wo enti na waye no me did say no obia atutu sa na mo no aye na selection maybe you kwapuma wo say why busy ma me for the wo maba all the schools and then me no wa kasa no make around after this ceremony obia eguso mo enye prepared the crown no abeji omo forms omo ye ho ejuma omo baba enti for now the bibia da boko
Bibi ada boko. Challenges behind it. You'll be say if you're in the back or so on fair quine what any idea no I report even by him. Ano de ababebre na etada bia ya kansa computer na ede emofra no koto ba bia omo se ewa no. So ba hwe ne placement form no so no we choose school no. School bia you be first choice. Obi first choice, everything I your third choice. It the first choice for that quite a more and a second choice, maybe. Now, say, how am I there? Everything else, second choice is the winner. It is sad, this young and I was saying, your cost so extra. I will for send a bear. Omo you school, I can see and to us. Obi a fast and was not for McGee. For Kwame third choice. Schools in a big schools. A home to young for first choice. Now say they won't go 600. None of 1,000. I choose so. Now my 600 in every month. I'm going second choice. So I was saying, she said, school no we need more do back one. None of this was send a bear. At the end of the day, no choices now. Why and about Kubajo? No more complain. No, yeah, the fifth choice and Afano or the men call so no, yeah. It's any machine no and our computer the two be actually, but yeah, you choose to say when you have first choice. When your first choice, other choices now. Why you're depending on performance and your raw score. Ya kika bo mu ni anya no abetire school abanya enti normal bebre ko selection mu o say o for so esua na eboa o mo with the school choices So bring to know we ja na afin se akodi juma but abrotam ya bebo akase na afin so no yes you have a page mu bebre dey afa ya mu masu ya ekoso e we Kwame North municipality no mo and afin so kwara no modern ba almost on the airborne. So, I feel that was on Okoman 97.1 in Como. Mr. Vedamose, Debbie more from me, I call my member. I'm sure. So, I am municipal education director at the Kwame North, and I'm a person of Chambo. You need to come to the Chambo. Who a PMO, Okoman, a senior school, a municipal, a zone, and I can say municipal sport competition. A cost of Halo, and you made any cost any penny for how do I estimate donations by and say to me, and in penny for some netting come out. I found the Camora, I'll pay the BC actions, Yajamu, at media amount. Kwame Amponsah better say any one money born in Chiremo. Yeah, that's it, Chairman. Juma, yeah, that's it. Kwame Amponsah Addi NNA or DNBC and TMC sorry so anesa within Eddie Kofian so for Park CJ Korea German Samranti and the producers I was so me Mukaseji Ukusoma Bako say I near I say sports on the one Jimo ho Umuzuni nine or course because number Usina on one of them my say Kwesi the boy be boy me DJ Donzi DJ Zigibi and Emranti almost so one pay a digimedia bro. Mamu Editia Ejimodishi. 97.1 FM is rocking. We are blazing.